in bomo kar ohranjali dolgo iztegnjeno hrbtenico. Ja. Bomo kar roki ob telo, ja. Pa kar fajn gor vdih, pa ena ni gor, vdih. Pa gremo desno roko na podlago, pa gremo fajn nagib desno stran, kar fajn, da fajn čutite razteg stranskega dela prsnega koša. Ja. Pa kar spet fajn vdih, fajn dolg izteg, pa leva roka na podlago, desna, fajn izteg, fajn iz prsnega koša. Poskušajte še malo z glavo pogledati v strop. Fajn čutite stranski razteg. Pa spet vdih. Pa desna roka na podlago. Fajn nagib na desno. Zdaj pa sam levo dlan v strop, da fajn še čutite ta podpazdušni del, da fajn raztegnemo ta srčni meridian. Fajn tukaj glava pogledaš v strop. Fajn boste čutili razteg. Pa spet vdih, dolg izteg. Pa leva dlan na podlago, fajn nagib v levo stran, pa desna dlan v strop. Pa glava v strop. Fajn raztegne. Pa spet vdih. Če gremo enkrat, desna roka na podlago, poskušajte malo komolc desne roke pokrčiti. Fajn gremo nagib v desno stran, zasuk leva dlan v strop, pa glava v strop. Še malo bolj začutimo, da še malo ta sprednji del prsnega koša raztegneš. Pa spet vdih, dolg izteg. Pa leva roka, levi komolc v podlago, desna dlan v strop in fajn glava v strop, da čutite fajn razteg. Ja. In kar fajn gor vdih, izteg, pa gremo kar dlani na ramen. Ja. Pa gremo fajn prsni koš ven potegni, lahko glavo malo v zaklon. Fajn sprednji del, pa tako da malo skrijete prsni koš, ja, in lahko date komolci pred prsnim košem. Malo bomo naprej pa nazaj raztegnali prsni koš in s tem malo nahranimo ta prsna vretenca. In fajn izdih, pa se skrijemo dol, izdih. Pa spet fajn odpremo komolčki nazaj, glava v zaklon, prsni koš fajn odpreš in izdih. Malo brado lahko tudi na prsnico, še malo vratni del zraven, vdih, glava v strop. Brada do prsnice, izdih, skriješ prsni koš, pa vdih, pa izdih, pa lahko malo hitreje, gremo malo dinamično, vdih, izdih, boste kar čutili, malo postane vroče, še malo bolj dinamično, in vdih, in izdih, vdih, izdih, vdih, izdih, še 5, izdih, še 4, izdih, še 3, in 2, izdih, pa zadnjič, izdih, ja. No, roki kar tukaj, gremo fajn vdih, pa gremo leva roka na desno koleno, ja, moški ima še ga zasuk, ja, in kar fajn tukaj pripravi, desna roka tukaj zadaj, in samo vdih, pa gremo fajn ledveni del, prsni koš, vratni del, fajn, pa gremo vratni del, prsni koš, ledveni del. Fajn gar vdih, dolg izteg. In izdih. Druga smer, desna roka, levo koleno, pa fajn. Ledveni del, prsni koš, vratni del. Malo zadržite. Pa spet. Vrat, prsni koš, ledveni del. Fajn vdih, pa gremo druga smer. Izdih. Kar lepo, malo hitrej, kar lepo tekoče cela. Pa tukaj. In pa spet rotacija. Poskušaj še nekak milimeter še boli zasuk globoko. In pa še enkrat na vsako stran. In vdih. Še zadnjič. Izdih. In vdih. Pa fajn vdih. In center, roki dol in gremo tukaj nazaj, naslonimo tukaj, ja. In zdaj, ko ste tukaj, lejte, niste samo naslonjeni, ampak dajte fajn lopatice čim bolj skupaj, prsni koš odpreš, ja. Naj poravnamo, malo popetnut, prsnica, fajn glave gor, fajn manj lopatični delati. In fajn, izdih, malo tudi pred, vdih, in sem sprosti, izdih, pa spet vdih, izdih, vdih, izdih, roki zati, res skleneš, vdih,
drži pa še odprej. Ja? Easy. Good. Easy. In fajn tudi odpremo vdih, pa če greš, je prav malo pred. Easy. In fajn vdih. In easy. Pa še zadnjič. In good. Easy. Good. Easy. Fajn vdih. Fresh. Easy. In vdih. In easy. Še druga stran. Imamo zdaj desna noga na desni strani, ja. Leva na levi, fajn tudi, ja. Tudi 2 meter na nogama. Fajn pokačim sprednjo nogo, ledenica naprej, prsni koš, glava. Aktivni center, popotnutek, prsnica, fajn temelj glave med lopatički. Ja. Da se ga ne straši. Ja. Pa gremo spet fajn. In gremo. Vdih. Easy. Vdih. Easy. Pa sam malo pred. Vdih. Še brez predrona. Easy. Pa spet. Vdih. Easy. Vdih. Easy. In pred. Vdih. Easy. Pa še. Vdih. Easy. Vdih. Easy. Vdih. Easy. Zdaj še to pred. Ja? In vdih. Easy. Vdih. Easy. Roke za telice. Vdih. Gre. In vdih. Easy. In vdih. Easy. Vdih. Easy. Vdih. Vdih. Center roke za telice. In to bi bilo za danes vse. In mi počasi tudi zaključujemo našo 7. sezono Joge v Šmarju. 7. sezona je bila prav zares pravlična, ampak menim, da nam je ta koronski čas tudi prinesel nekaj dobrega. Mi se poleti vidimo še 2-krat, enkrat v juliju in enkrat v avgustu. Do takrat se pa lepo imejte, naredite nekaj dobrega zase, ne pozabite na svoje dobro počutje in se vidimo prav kmalu. Vse dobro.